India Prime Minister Sompalina ni Mek Narendra Damodar Das Modi hi September ni Sompasari sanga sakwa somnga khan Vatnagar khati laya Bombay State a Damodar Das Malchan Modi ale Hirben Modi itefa parukzinga upalamatanga chiara pathumnan turin alopianga apayan kum sanga sakwa somret pakwa khan aloti santo a anu hian kum somkwa pasari na mangmekin aladam puya Modi ate nam hi namnuai nung other backward class ti in sarkara chinchia anni chung ko sakol sambik lo taka ronchor chuakin Modi a hian atet line apa in Vatnagar rail station bula thingpui dor asiam thina apui thina heminu hian unau pa nen bus stand bula thingpui dor an siam zui ani apian na kwa Vatnagar atangin polsom pani azawa lekha zir chung hian an zir ti tu chuan Modi hi lekha thiam konga awan tlang zinga anda a chunglai atang to chuan debate ni khuwa debater thatak ani ti hi anzir tir tu te chuan anlo chin chhia thlap to ani kumriat mi lek ani lai atangin Rashtriya Swavam Sevak Singh RSS a melhria tana training season an huai hota po akal ngalani RSS a junior cadet ani lai atang hian anuna kai hroi tu thatak atong nuala hengzinga hian Gujarata BJP din tu te po antelani high school a zo khan a hun laia anti dan phung ang bokin a chungten ama aron lem loin nupui an lo zon saka an therom hnai lo kami daso baden Narendra bai Modi chu nupuya an hol sak tamaya hi du lowin kumsanga zakwa somruk pasari chuan anina chhuwa san ta hialani ina chhuwa san nu hian kumni chungvel chu India ram hun hrang hranga awak vai ani bera aril rupo abai vai ve viau angle anuwa asoile danin hemihun chung hian Hindu ashram te atlo kwala thil tam tak azir thar ni in asoi Kolkata le Siliguri asambul po aron thleng hialani kumsanga zakwa somsari kumbul mai khan an khwa Vatnagar hi atlo le zoya heminu hian amede bata apate a hnena a omzui ani kumsanga zakwa somsari pakhat Indo Pakistan war don hnai khan sarkar laka helna lungoilo na neya atel ve zoya heminu hian RSS full time campaigner turin ain bot saita a kumsanga zakwa somsari pariat khan Delhi University atangin political science degree chu correspondence in a hlo chuaka kumsanga zakwa somriat pahnih khan Gujarat University atangin MA political science chu thatakin azobok ani kumsanga zakwa somriat panga BJP azoma kumsanga zakwa somriat pasaria Ahmedabad municipal inthana khan an thlok bur berni in nena an changzuya party in ama abeseina an ngatrana kumsanga zakwa somkwa chuan BJP National Election Committee member a ruat ania kumsanga zakwa somkwa pahnih khan politics atanga chollalokin Ahmedabad school zirna in adina kumsanga zakwa somkwa pallia politics a lolet la in state secretary a ruat ania sanga zakwa somkwa panga a Gujarat state a BJP chakna po kha abultum tu te zinga ming hi arile ani kumsanga zakwa somkwa pareta chuan national secretary hial akai chhota ani kumsang ni phakata khati laya Gujarat chief minister Pukesubai Patel chu a hriselna alo tlak niam zel tak awangle an party chuan by election na an lo chho tak awangin Narendra Modi chu Gujarat chief minister tan October ni sari sangni pakhat khan rin omna thu tiam tira laklu alo ni ta chief minister ani chung hian hun har satak Gujarat riot te tong chhawin Hindu le Muslim in halna awangin mitam tak an thi hialani Modi hian privatization le small government te atuipui hlea ramdang atangin business ti turin foreigner asoma kumsani pasari Gujarat vibrant ta chuan real estate nen 6.6 trillion lai an sign ani sangni som pathum September thla a chuan BJP prime ministerial candidate tan dodal nakara pon ania senior leader LK Advani le Murli Manohar Joshi ate po in an dodalani hetiang hi ni ma se a campaign wanglai atangin a che tha chho nga hle a atoi zongin BJP chu sani sompali me in thanpuya chuan ne na sang tak a chanpuya bial pahni Vadodara le Varanasi atangin atlinga meni somni paruk sangni sompali khan prime minister tan laklu anita ani prime minister laklu ani atangin black money noibo le digital India siama tum thu wartaka soin mipuile rorel tu te in him nai taka siama tum thu te apong boka ain soi angein thatin radio kal tlangin man ki baat program a aram mipuite hena thu a soi ji abok hunar sa le anuna wa vai hun lai te atong ve boka hetianga
Lalnunthara sa tak paltlang ani awang hian mipui mire thei le minaran te din hmun a hrethiam phaviawa ama hian hlim hmel tak puin mi a dawr thrina ramtana staka thawkmi ni in thusawi thiam tak mi hne thei taka thusawi thin mi ani.